center spread page 8 any page 9 no ena ehɔ na medi wie kura wɔde aba sɛ asantema nyina wura na sɛ tutu aba bio wɔse apatrapa ɔba hema wɔ hɔ no wɔne ne ngri nti watu no asɛm no ɛyɛ tie wɔse watu no wɔno ana sasia waje asase ne de afiri nsɛm watu na afiri akonya no so akonya no ana de waje na ade wei ɛyɛ chronicle kakra ya wɔde ba ya mabomu saa ɛde amawo ɛne na me de delegate obokrata no ɛna ɛto aso em sɛ yɛranyindam ya wode wani kyerɛ mu wɔ pandaba to mpɛsua so no ɛna yɛmra hyebedwene ɛwɔ hɔ a wɔgyina mu ɛwɔ MPP amanyɔkɔ ne dem ne ho ba nsɛm ɔne na konyo ne nyina kyerɛ sɛ nea wɔne no egyina yɛ wɔ NDC amanyɔkɔ no mu kyerɛ sɛ wɔba adwa so na sɛ ɛkɔ bɛsa afini nso no watena se adwene ho asɛ abato ne kenkan na nkɔyɛ nti no wɔde kɔdan court sɛ wɔn nhwɛ nkɛbma no ma high court sɛ wɔn nhwɛ na nka abato bedwa isi no ensan hyehyɛ ɛyɛ abato foforɔ emfama wɔ naso no ɛyɛ ade a yɛwura no nso tena ɔka sɛ dabi saa ensɛm wese wɔtena ho a nya ade ɛbɛyɛ nti no yɛwura Matthew Nyindam ɛde asɛm no ɛkɔdan court batan yɛ no ɛwɔ my Ghana mu hasenum Supreme Court no na wɔn kɔ ɛso asetena enurada ya wɔn so de injunction kɔto EC abato ya wahyehyɛ no so no ɛna wɔn kɔ yɛ no akwakoto dwa sɛ bosumi wese ne da yɛ to so aduonu nwɔtwe 28 January ɛna wɔn no asan ɛto ɛda no ahyɛ ho nsɛm no wɔhwɛ delegate Obokrata no kratafa yɛ no ɛtɔ so mmiɛnsa wɔde mu nsɛm aba na kratafa ɛtɔ so mmiɛnsa hɔ na no ɛna yɛwura kane mansoafo ya wɔn no ɛhwɛ sikasɛm so Ken Oforiata ne mfonyin so ɛbia hasenom na wɔn so yɛkasa US abrochime mu ɛyɛ ade a Virginia wɔne immigration and customs enforcement no edi akagina mu ɛwɔ hɔ ne nyinaa ne sɛ etu kɔtena ho nsɛm ɛho ntansa bi wɔ hɔ a wɔnom ɛde abɔ no na yɛwura no ɛna wogyina mu ɛwɔ my Ghana mu hasenum a wɔyɛ ambassador ɛwɔ anase US anamusini ya wɔno ɛwɔ my Ghana mu hasenum nso so ɛne nsɛntwerɛfo akasa kyerɛ sɛ asɛm ne deɛ sɛsɛ no ɔka sɛ ɛbɛkɔ benkum anase nifa na wɔboa na mmom de akɔdan court a anase judge panyin ya wɔno so ɛbɛ tu kɔtena ho nsɛm di a wɔno ɛna ɛtena so sɛ wɔnhwɛ no wɔnka binti no ɛbrɛ ne du na so wɔn tena wɔn ɛto so a ɛna wɔno ɛbɛhu sa asɛm no ɛbɛkɔ benkum anase ɛbɛkɔ nifa ne nsɛm deɛ no bɛkɔ so ɛwɔ January bosome da ɛtɔ so aduo no ɛno ho nsɛm kakra nso yɛ ade akrataa yi ɛde mu ama ne bɔ ɛde aba na Akosua de biribi aba ha sɛ no ɛho hia pa ma akɔwa sɛ unu Akosua sɛ efonyi bi ɛda sɛ no asa abrantie bi daeya ɛna brush ya yɛde yɛ drawing yi bi ɛnso kita no ɛna sekan ɛnso so awɔ ne yɛmu a kyɛ sɛ mogya etu no na deɛ ɔka ne nyina ne sɛ killing SHS visual arts killing SHS visual arts osi jewelry leatherworks afei textiles graphics picturing sculpture ne nyina no yakuno ɛna ne nifa so ɛno ne da benkum so na nifa so asenum no wɔse all in 1% practicals no special area job loss and we want jobs Sir SHS answer ya na what technical yeah obi kwa SHS ne krampo na ya na ya practical side nso ewo ho na yase ya nani nyina no yakuno answer ya person na yi SHS no ene SSS no na ye wo visual art for ho ye wo home cons for ho na omu no krampo na ya na sculpture say ye draw akuaba ana say ye design ni ade ne graphics no mu ya ade pa mu wie na say aban ne ma wo madwuma o man ka set me ye o mu bi adwuma o manyansa no kura sa fa nipa binom e ma wonom so ye adwuma yesi na yakum ni nyina practical so ko SHS mu a yesi ebi ni ho enso so yesi ye pa adwuma theory na yesi ye pa adwuma yenso so ade de ensa no dwuma tete yen be yenso a yagu no school mu ese wo kwa yesi theory nko a 1% practical spec ena ese wo hwa ekoyese afanyinam se bi kura mpo ena yi se wo de akoda ne ko technical school preko eho no obetimi anya sa practicals no ti ese eno so ya asem se ba mpanyimfo ma omani enkonya se aban ne da bia wo so se enkofo na offices ayema eti yenya ba bi mu omo nhye ne se nka wo sa hye mo kena
ebetimi aboa papa yama mofra na se nipa dodo na won mu wura mu wo SHS epie no empo no obetimi de na adwen ene ni nimdia wosua ye no aye bibi na maame asem bi de kira se minim se obeka ho asem pe maame Akosua se wa fosu Daddy Lumba ne first wife ya ye nyina ye nim no no Matis wa bedru Ghana na wa wura mu e wo court okay ai we fresh yi asem a abase wose court ne nka bi ma no esan se wo mu de betu dwa se asem ne court no wo mu boa se Daddy Lumba ho kafo ye mienu enti se wasa akwa ya appeal se court nka bi ma ne san se wono nko ana yire ba ko pe ya wono de onim so ye yire onim obi a se ni kunu Charles Kodwofo so anka nchen so wa no obi aka no ho no eno so ye asem fofora eno aba beto dwa da obokrata ya to ne din se daily guide e de ho amane no e ba no pe eni ohene odi akoko di eni ye betwen na de court be kan de ya fa ho no mi hu se wa ma eja se o evidence chese na ordinance marriage and ordinance marriage nso de obi ntimi ngware obi enka ho enti unse se de judgment ni si call ye kra no se de judgment ni si call ye no bebre na se na asa ye prekesen dodo anopa jaja kase eduru awia na no asesa enti na ama na ye bibibi enti me gidi so almost na de kokko to biem na omo authenticate me ehu se eyi a ebeboa na once and for all no because judge no judgment nipa bebre aka ho asem because anopa no wokan ase awia no sa be ka different enti na ama aye bibibi me tabona to so meyi enti obi na ade why you confused na enti ase ensem bebre bata wonti e kwa me gidi se yenya neutral judge bia ebema yehu se de ade ne sitie na maybe asase de to no ne de ato se be ya emfree ento we yemfa the Ghanaian Times de obokrata no mra no se tuberculosis yare no nsama wa yare no ye woni pa be mpem aduonu nu ma o mo report to me yehu se o manya bi wo Ghana ha esiso hihye o mo nti wan sha WHO wo mo target o mo de amaye no wan ha Ghana ye ntimi nuru ho ye be mese o mo target ne pa Dr. Amenyo wono ena akasa nsem ya wo kyerem say 25,000 TB cases unreported na eba sanso a ebe ha dwele papa ebi se yare no se wan ka me ye hunu na ya anya hu adwuma amawo a afi obo se nko wiase no na ede wo ha ne abenedie aba beto o man no so ntimi nka say ye wo nko na ade ahye wo ho eti wei any estimated figure ampanifo ede aba bonten ama Dr. Rita Patricia Frimpong Amenyo wono so ede aba betudwa wono na ye National TB Control Program no wono ni opanyini pa Deputy Programs Manager a wodano a ono so ede aba betudwa na ohene bi nso abo eni ahemfo bi wo mabo president abaso so opese wo upgrade hohoi emane ye metro status wo mo chim se wo mo ne president eya adwene enti Tobega Gabusu a wotoso enkotoso nso ono nso de nanu atomo bi wo mu nyina asam ne se wo mu gidi se ebasa ebeboa pa amanema etimi etumpon so hwa na municipal enti epesi ekom na metropolitan na ma enimonyama bam na mpumtuo no nso etimi atretre wawa enti na no da ha sei and Speaker of Parliament Honorable Alban Sumana Kingsford Bagbin one also congratulate Vice Chancellor Dema University of Ghana Professor Nanaba Apia Amfo on her election to chair the Council of the Association of Commonwealth Universities. Eti wodi abasobo ama mi nyame ahyena ni munyam ye papa ai no so empanifo abohu dewuru na Zoom Lion for Dr. Sian Ejapon ono so wa edge deliberate leadership cultivation year 2026 JLC conference eno se ebampani ni edwumadie no a ai de betimi ama yani ada ho ebe hyeda de ne ma bi egugu akwan mu no yenye ne saa na emwa na yemfo sompa emra na sade sompa kasebo esum no ne ensu atimi asum trade minister of visite abuso kan me se no mo kan ho asem okopi abuso kan ne se okoy encourage fair pricing ai se bo no omonye ne sade sefata na yenyina yakoma nto yeyem kama nungwa nso so emsa no pay wo kan ho asem no edin me ye nam se se wo na abebe Bihusena Chronicle Crown so Eddie Ababa Supreme Court also say Pandai election rerun no
January 28 and obisi hu gina ye and at Tema Regional Police Command Oma intercept 1,613 parcels of suspected narcotic drugs. Tema Regional Police Command Oma intercept 1,000. They say the drugs in the day. Obrempong no ya many boss on ya ketwo 1,613 parcels of suspected narcotic drugs. It way at Tema Regional Police Command. The new crusading guy. I can want some more. Eti enubone ne de nkrofo ani abre wo ho pa. Na support government's free sanitary pad initiative. Where ye mampanyina be de chire na de ato private sector no anim say aban dwumadi a wode aba se water sanitary pads. E de ama nkwada free sanitary pad policy no. Private organizations or mebo aban chidom. Mampanyina be de chire Professor Nana Jane Opoko Ajiman. One of the sansemi etudwa. And then what Japan funds so the Embassy of Japan in Ghana almost signing a grant agreement. I know so yesika kese pa with 2 district assemblies for the construction of health facilities in the northern and Ashanti regions. Enti ye babe boa impumdi hu dwumadi wa Ashanti region etife mantam na ye guy of Embassy of Japan aban nam senior wo Ghana wono e na so mu se wo mu ni se dwumadi no nemwa na your my Ghana so yenko yenim Ghana ne Japan so nkita hodie nso wo mu so wo mu hyemu kena papa se de be ya ebeboa ma ne ma pae wo Ghana ne Japan ntem no etimi agina prayer obedience to God key to Ghana's stability we ye free ye ankra okay woni asofo mpanifo gina ha na we say the presidential envoy for interfaith and economical relations Ora Elvis Efriye Ankra or say Ghana ye besa ye yare a enyam pai bonko a obedience nso ka ho eye prayer and obedience to God any suti eno ne betimi ede oman na yaresa abre na di yedi nso so ebebre na Oheneyere mene ne ya adwene o fi se obi wa ha ubo so obom paye sa asuna na brabo no die gina na gina enti umpa ebo bebre benye se bia nyame na ntie yo oseti no wamfa nka ho fasuti ne ka ho eye prayer and application of God's word if it says already 1 Corinthians see Jesus Christ where the power and the wisdom of God prayer and my power and obedience and wisdom it is the two Jesus Christ no I encompass two power and wisdom and the two no they go hand in hand they go in tandem two meaning nyansa obi wa di nyansa no nko anante ba onfa mpaibɔ nka ho wohia fa nyansa nante ne mo mfa mpaibɔ ka ho evi say unse we read James 1:5 crowd say obi lack wisdom o musa na nyankopɔn krɔpɛ say obusa no mpaibɔ mu say wo pe nyansa in these areas or the bema enti bebre no a kwakoye say wo bɛbɔ mpaye wo bɔ mpaye wie na wa badwuma ma ba wie ska eno no obedience no and CP your obedience na nye complete anaso bɛbɔ mpaye wie wo bɔ mpaye wie na wo yere wo titi no fie wo ma na duane ni wo ma school fees wo ntua na wo de yes side chick business wo mpaye bɔ na wo bɔ no useless and powerless anaso oba wo bɛbɔ mpaye bebrebe wo mu kunu wo kasa tia no rough no aduane ma ni wo fie basa enti prayer and the application obie no be apply the two I'll be failing that I'm telling you bet me on that so pe adwuma so na akɔ bɔ mpaye si abonten say wo be bɔ mpaye now be obedience prayer and obedience any who pa the two they go in tandem but ye bɔ mpaye ni wie na wo kɔ adwuma na wo kɔ wie ska wo kɔ twa atro to obi so wo bɔ mpaye ni wie na aware ase who treat you who mistreat your wife, who mistreat your husband, who ma who tiati mo basa debi the two. The prayer and the application of God's word. So what they can who they are when ye kunim dia ubedi adwuma also we adwuma ye say the we ama asafo awrade but we obi adwuma we na basa because adwuma na nya we dia nya wo na we invest enti yankopɔ say no eno enso nani ontimi kura mfa bi ma wo dabi swati ase so ntimi anyo bi die yi mo uyo enti o se wodi keto yi ho no kra no odi bi account ye man mu ha no enye se bi mpaebɔ na ye bɔ no ma results so ade ne de say mpaebɔ no ye bɔ no ye obedience na frim na nka ye nya yo bɔ mpae ne wie na wo wie a wo di adwuma den wo so obi adwuma wa ye adwuma ne ye no kuradie na wo bɔ mpae wie ya na wo ye side chick ma obi kunu wo ye side cock e ma obi yere na some way die
wo bon pa ya wiya commit adultery eno no pa bo na wo bo no wo de ayi adultery na nullify bibia te se ne ya ma te se na ntwinam na wo se obawe ne saa obere ko a wo mfa nkaja nam no de da ho ba ija na wo de ka ho no wa ija na firi obede no awe na ba adope unya ayi ya friend say na ntwinam nkwan onya ajia efufuo ne lai soup ga go ma zami ankasa no me kranka dry fish na mte onya so so ye kwado ye fasting no we dey say fasting but dry fish yi wo ye den ansa na obenya dry fish no udi ja na be ka ho udi ja na be ka ho na wo de wonya fish no eno ye prayer no eja na wo de ka ho amena ye obedience what to no atwe eti free yankra wakasa yie pa no kre ye two no ene ye de ye adwuma wo ba ku free mu a enye yie ye kan nyina boma wo ye Christian ye de victory ebe bro enti bompaye but at the same time no ba fa asem no ye de ne fa nante ne fa bobra na wo wie na sa wo store wo da no wie mu ne ma ayi nkura aduane ye de abase secondary school for mo fa mo omuni wasese de wasese I covid abreso enuane ya ne ye se mfa ma Ghana fo ni na nipa ba ko fo wasese nuane de ku na de onko a wo bedi sei wo kwa bedi sei utimi fuma aduane ya na apro on say ye kan ote ho asom na no ye nchi ni nti wodi atem ye hu nu nti wodi atem utimi fuma aduane ya na aduane ne gu ho na expire na say ade esuban no oh nipa ba ko force sa a politician utimi wie sika se me wie odi wie ama hwan adan ya wo secure ne nananom e na nananom omobudu omusa beba be bom wo be se no. And at the end of the day, sikana wa wiya no kra no what saboni bi because the sins of the fathers it goes to the children. It wo kra saboni no chentina sometimes omo mu wiye sika no won hwa no omo na ye basa no mabra bo nyina ye basa ebi aba bo se bi bo se kokrono ebi no washfif on the cocaine no bone ya wo cha saboni akra na ampre amede ne ho a eti ebesere se ye ni no kra na nyame asam ne de wo de bobra you will never fail ebesi wo ye pa Obrempong to aso ne ma me na de wanya te asim no de ye de ne ye be fam ti me fam ye nu pe wo the new crusading guide say be ye benya bre na ye de awuram enano na ko ye kwada ne de o ye de ya say Wednesday class and your headmistress oya de ya kakra KKBK kakra be count mama na me fa chronicle the new crusading guide baby me gina sesi e no page 3 na DVL wa monsam no eto ntwayo no akra hot bite so e ho ne yewura ye na Julius Nikwe Kote one na YCU e wa DVL o se se ne amanfo de to ne so se wono wo ba ye existing contract ane wo ho wa betwam en wa award contract foforo number plate ho nsem yae wo se nya no kore wono pen kora wo mfae ena watwa contract bi ma obi nso asane contract foforo wo se ye njai kora na sa de no de nya de awaye afei mi wura mu ewo asemi wabo so deda eno akra ya kan hot bite so enubone no a tema brosifo wono mu akwaje no 1600 no eno ho nsem kakra ewo the new crusading guide mo na baby a ye manige pa kese o se eno ye special feature ewo the new crusading guide na wo kasem bi o se beyond the arrest ye chichi na chi no ne ye wachiri no DMBM why fight against Galamsey is failing in the courtroom. Why fight against Galamsey is failing in the courtroom. Aye. Yeah, chi wo ma wie do ma court no. Na ye kenken kwa. Aha, ye hwebuada. Obrempong, mame. Na me si 30 na masemi fa ye ne si for na wie mpo. So me se na me nko. Enti de wono no special feature no. Unya the new crusading guide ya. Mpacho bontam na kwa anim ho page 7 ho no a eba ho. Ne enti a wo church say fight against Galamsey no. E fairly wo courtroom no. O de onya. BITMISE e ba be point ya for Obrempong sado ne masano to so mame why. You are be kayo ho. Na obi message o de aba. What is say? Ayi ye ni din no. Jimadu Najisku. What say? Was say hi, good morning to you all now. I say I am back. Jimadu Najisku nkranza kumsedumase. I say without the handkerchief, Apam cannot dance well.
handkerchief ne support and support no Obrempong say Sompa 106.5 FM Accra ye buy last year bronya bremu ye tie for mo frey ye kwache wo mo emo ne anwa ne madri ne ade and this year so say driver for trotro taxi and a shop say wo hwe na so bi tie a now the video let's send the farmer your client service line 053 188 6216 6212 Debbie 16 053 188 62 16 we dem fan chebeti for muntie biem and fan fa ba ko na so fa we so we ni 053 188 6216 6216 what the first one no wura bia ye friend no kwaku okay FE kwaku FE otie ye station papa eti ono ankasa video yi ena otie ena o kasa anti Akosua metie mo pa mo buy from last year nyina na said they was ye die I will see between 100 and 200. Okay. Would the video ne ban ye share na ye investigation ye send them me send the 200 man oh, say wow. on fan talk petrol emfa engune came. Oh hina you the message you send the baba. O se anti Akosua. Missy so obi anche made da. Oh. Me first time obi chama when the second nipa otoso mienu a waka bibi saa. Ebre bi mi share obi che na de o se o si so obi anche na de da. Wow. On da hai. O se o si so obi anche na de da. O se Sompa nyame nhira mo. Amen. Mintu o se me hu bi da. So obi chama de. Adam say Obrempong na bibi say wo wi ase. Se nipa timi Etina wi ase obi anche na de da. Ya ni mfie kwa ni mu kakra. Ani mfie kwa ni mu kakra. To be honest, Oheneyere mewure hoye pa anti promotion me say the another one ka ho. Okay. Say usi su obi anche wade da. Usi su obi anche wade da. Send me message efa line so 053 188 6216. Ketu bi enso kakra ye be select na at least ya che. Say usi so obi anche wade da. Sompa ye pese ye che wade. Se wo si su ba wiase obi me say osiante Akosua me hu bi da o obi anche made da nyame nhira Sompa akra amen 200 Ghana cedis na me send the man no say onye no fan to petrol emfa ngu ne kam promotion na ye de ama drivers no ono no de ani be between 100 and 200 na no tachi man owura bi eno so send 100 e man say ai unya video me ye hu a na mewure hoye papa Obrempong o se Sompa de maya mame no mire mfida money station amudi kan ne amabrabo mumpo obi achamade enum si ye muma ye for don't na wo Oheneyere nipa bebre nam ho se obi utimi siasa wonnam asase so BITMISE wonnam asase so anyini obi antimi nka se je emu je anwa ana je 100 cities eti wonam no wona bia wo yi bibi di chew but wo di obi nche wade da mesrew se obi nche wade da Sompa pese ye che wade se wo si so obi nche wade da ketwa bi ensa ye bema obi bi ne ye de aye point of contact yes e de aye nyina so se nyame nyina wo eso nche wade ye be gina so de abompa ya asre nyame ho adoma ma wo se nyame fa na dum bi nto so ma obi ntimi ncha wade because ye timi ncha wade na afa wo hu de wo nya wo krampo na di bi kra che obi acha wade na wonso di bi ache na enna me kese nye ono no obi otoso mienu mi hia oba bi saa me che na de afa wo gina ho no osu na me na obi che wade asenka ye sere Osiante Akosua me che nkrofo ade pa but obi anche mi bi da when the day kan obi discuss ache me etina mi su no osi etina mi su eti Sompa ya fa to ye ho so ye obi se ye ni bi kra
kakra de posa oh yeah once na ni hwe kro posa na nsem once na ni hwe kra no se wo si so yes se wo tie kasafidie Sompa 106.5 FM akra na wo si so obi anche wade da mesro send a message or WhatsApp anasa telegram ana SMS 053 I send a message because friend dey bia na on friend na bia ni se ye adwuma send a message for brand Akosua ye friend me say ni say mete ha na me si so obi anche made da na fa bra me say afi no ma ye din afi ohene na to me so me de minim se ja ye promotion de ja ye adwuma na ye si se wutie station na se wo ye trotro na se taxi video and sound ni nyina ampa so na ye bonnwoma na sompa na mu sompa eti and me say be me na me send o 200 Ghana si fa to petrol na and fa ye adwuma fa kan wo de ho okasa agro da midi me send man no na me de message no wo say wo send message wo send scanner me de send wo hu ye me screenshot the man was ayen Sompa me see so obi anche made da me hu bi do want Akosua Santi Akosua me hu bi da o me hu bi da we ni de edi kan eti ama me promotion no me de accord the next level okay se wo see so sa wo ye oba sa wo ye bema sa wo ye panyi sa wo ye akwada obi anche wade da Sompa akra ye pese ye che wade ye pese ye che wade na ye bompa ye sre wade se ye de mawo a omma nipa bebre nche wade onyina we su mie kwan chede kwan I like that onyina we su mie chede kwan e mawo onyina we su mie chede kwan e mawo eni e wo wura betimi ahon power abrewatia and especially so you be sukra wo so chade eso so obi entimi kan say the topi je mpaboi ana je 100 cedis kwada ma me hwe na no dwode ya me ko kantamantu afrifa kantamantu process bi a papa na de che me no wa che afrifa kantamantu process mi enu se wo se wo ton kra na se wo de nipa na se onimu nti wo de che kra na one ton ba akokra nya 100 cedis na beton one ton ba akokra no nya 100 cedis na no akafi afo bi ade ne time a wo de ye na adwuma e de che me eno so ya chede wo de ne time wo de ye na adwuma o e de che me e de mi ko chi kantamanto me ne wifi na no abrewatia yenua Miliesta ai o channel phone ampa hwe fe kama o channel me see ayi bi wo mo so enra wasase sam ye no se me choose ba ko na me mfa we ma sade mo no kura de we ni mo ne sade ya ba me so fire nso UK bro nya me wo ho anu ono so apake ne ma e dia bechew e dia ma obi a ofiri ho eba me okumasi ane ye de to a me ofie ma me hwe me fon ye kita me ne mpaboa ne ntade ne chese ebi wa kura be ho wo ho anu asende usika na ohine me first iPhone obi na touch me me first iPhone obi na touch me die ye kita na me wuti me na masasi su no obi aso anche wade ya obi anche ene wo honso Obrempong e wo honso emu oya eno Miliesta be pake wo runabout what try runabout etene ka mu atwe me akosi se me free fie sa baaye se gina fa kofie o de koye de wo pe no no wayi no obitimi che wa emu obitimi che wa nwa obitimi che watade obi okru fra brochire ba was obitimi ka so anti Akosua o message kura me tie e me de fa wo momo number ma me na wo ha mpa na momo alert na obitimi tina sase su timi nyin no obi anche na de da we ya wo kan won ko ye ko de fan se wo swa wo nyiri ye kura 30 years wo wo sha wo burukura na 30 years me nka 30 na ma se sia oba on so wo ma wo ono so sa o tie su mu na me so oba na de na obi a chewade na wo sun Santi Akosua me chenkrofo ade pa oba me si so obi anche ma de da se wo si so obi anche wade da Sompa 106.5 FM akra ye pese ye chewade na yasre nya me se won fa mie achede kwan emma wo mame ene ne sa ho no mame na no mame Evelyn Fojo o US abrochimem mame na me ni nhia ada oto mobile phone yi be che me na me ni nhia ada sata na me wo fida da mu no eno nti phone we me se ye den kra no me koso akita me airpod wa me use o eno kra na ade odi kan de be che me se otai tie me
that time we fida dem water etie me pa na ne gima adwuma ye ho nti osoma na ye de be che me wo wa na ofre me na nse ofre me a wonyame na nam so na nse menya problem kaka ene ye phone be na apɛ twen me de bi bebrɛ ampa ni bosome ene odi phone we brɛ me a me use no free fida dem a de be si na me si phone we de me kɔso akita saa ohun nti ade che no se wo bi che wade a won kasa na onipa na de ade na che wo che se woni je na se nyankopɔ kora wo cha ade eti wo che obi ade etu ni titru se wo ye obi a wo che obi ade na afa wo de obi akora nka se je shed ba je mu ba ko je anwa ba ko je bi se da emu be ye ya papa agwo de betimi account because how me man ketenkete na timi de ani je ba wo se bia wo twem so Obrempong 100 yi to da se na ya na me kura ye me hwe na no Sunday ya ba ye ya na ye me ensa wa ya so we de na lunch monyi me si problem e solve ye no sada no problem bi e solve wo kire ho no se enigye bi kura betie siw so obi chawade a eno sa no se ne munye mesese utie Sompa 106.5 FM Accra na usi so obi anche wade da send your WhatsApp message Telegram BITMISE fa to so bia na obi aba Facebook so 053 188 62 16 me uso obi kra send the audio ama mesese me yu na meti okay 053 188 62 16 188 62 16 na at least yen che wo bibi na ma won sere kakra serbi na ma won sirbi Obrempong my emetie from rem na sem we die to be honest with you me kra na afei chese Oheneyere wo de baji wo wi abaji we na peke wo mo wi na wo the response no ye be wi na wo the response no aba o ma sha se friend wo de wo ya na de nipa na beka no watie na afei akire no na wo the response no wa pile ni nyina na wo de aba eti Obrempong bra ha ne yem fai phones no ma ye ready na ye lines ye de ye adwuma no ye studio lines no 0260 196064 and 0260196065 0260196064 and 0260196065 where lines ye de fa course wa ha enye no na me se fa so no eti ye nhya no so sa hello yes me de baba ben me hia ni ade Akosua yes me abe ma kafia phobia ni yo kafia phobia ye mo akwaba mo lady kind ma me mo ma so ejuma so ma mo de sum o my Ghana enti na mo de so pa no mo bai ya pan se abi na mo keka ko 1 year so bi ni se mo be se 10 years ni na ye se di ebia ni se obi ka se fa be 30 years no close it Akosua bi wo ko sa ya reho samo se wo si so wanyiro obi anche wade da me fe e wo ho sa edi obi o beka se enu ono na ebi o ba kwa na ebi a o ka dia brok keke no kula pa na wonu mo se ati Akosua se ba nya se bi ye wo e klasi a ye ni e man krani ade na enyo ma me ana se o papa ne beto bi ana e che wade ananye enye dunya na edu na wo ya akola na wo ko ekwo stress kan wo ko finsia pa hai ene be che wade enti se o ka se obi nche ne sa de na no kula pa na ri na so no ye best friend na pote munya mu mi yanka ye humum ba ko MPP kwa ye ko pre frankatunu yanka humum ba ko sa de ma we nyina no MPP aban de wo so a da atade we ni mu na wo bi tete ye wonya ye no ni ma na bro fa ti ba fre ene ye ni anu ma na mo ba na dollar ene fa e ko se ni from obi se be tete ye ye ntia na de da o sori a o se $80 we di bo man ma me cha Dr. Brandon Champo ene honorable Boateng Akosua Mohammed ene Jessica na abanga obi abi di pete ante Akosua ni pantos ma me kono bi akafia me da se pa me fa de wa ba hele me do be me na me do what you say nyame adubo na wonso nyame gusu hwe me amen mo akawo eni omampani di ambe boade mate Sompa de ma ye modie na nye wo
personal. Mate, mami tie we. Ma me chia woni we jiwa fo na me chia tu ashamai. Ele the begi and an happy begi. Syria police or lawyer chairman. Na me chia na pim. Kudu adu na mo ko later istiriji. And I'm chairman to swejar na pim ya mission. Papa, what's a man who can wear young one and men young one? If you have to sanity. Yes, my income experience can create the entry. Yeah. Some are catching Sunday training. Aye, waka. Now, Obapa, me you be a now, you say, you are tired of shame, and you give you the and just say, and you give me. I say, me the case, and go for us, hey, you go for medical with Niska. Oheneyere says, I'm in a translation, and will your Sunday. Wow. Obapa, for the past 1 month, Grana will be entering the 5 CD because of literacy and literacy infinity. Oh, Nemo, me starting here, study, me reading so, matter the shame. Nemo, Mesha, and Tadia, yes, you Tadia, study, you get but I did now. Hey, Papa, nothing you say, Ampa, me here, tell see, Mammy. It is a man for and who said we will see you and sorry, the Mammy, idea, your Mammy. wow. Usually we said the sheep and Yadipa, it's a Yadia, the million TV who feed and son will be the Chaladia, what I mean. It's a dear one, no, you you must say MPP4. You want to form watching. Well, you not do MPP. No one you MPP to my every club and MPP General Secretary Kwajamasata Muku. Thank you. Never MPP4 penny for the account. I will MPP Muno. Let's see, Professor. If you go watching, you know what come. MPP4 when you're here. When you're the needful. Now, when you say, you're a party, no. Now, party, no, you're what they want, and yet. When the problem in Yama the blood is and so can you near MPP, sir? Yeah, come from Bianca. A day. That was so body so MPP. Will be my car. Now we can have waffle. I need. Will be talking. Meda CP 0260196064 0260196065. Hello. Auntie Akosua, good morning. Good morning. Kwaku Otin Kasa 57. Yo, Kwaku Otin Yamwakwaba. Yentio. Yeah, number. Auntie Akosua. Yes. I mean slow. Amen. Me there be a mekawa asem. There be a mekawa asem Auntie Akosua. Wa hoblas here. Wa futu a wo de ma ye no bia ye fle, ye no bia tie no. Tem bia e si ye nkwan pantin. I mean slow pa. Amen. Na Auntie Akosua me cause na me tell you Dr. Mahmoud Baumia. Ghana again kwa 29. Any mammy is how comes in, and your papa John Board. Now, because me Musa say, you are some job communicating with our Ghana. Any okay, and I have the Fiamapo, South MP, also Ghana. I wouldn't so. Now, me person, but then Musa what he say, President Mahama, any education ministry, any Ghana education service this year. Omudi sa musudie bi e baga no omudi ate ye ngum say yemfante ye man omukọ SS yemfante o madia na nkote musa John Sam George say wati ana chese say no President Mama ye dia chem say yemfanko say ngum ye man ye mofra no ade ama chese book no aba out wa was school no teacher ko bi ma sori atia o kasa fa hon tie bi chese Sam George o mati say ta ne ma Akosua na de omu ye 2024 no. Said the woman in your mana, yes, I saw for Yanam Clemo for Yanam Abuson for and him put a more sorry and Cassanti. I said, you're most sorry, Cassanti 2024. No, I must do young pen or young my mono. I said, the President Mamma, almost medium from a claim of Planadiano. Yes, Clemo. Yes, Solim Tiana, idea about mine. I idea about my young pen. See the betrayal of Friday, the member of SS. It is sad you when you are the best of the Sagoda. They better be able to any of the mine. It's your best President Mama says it's and Cathy. You don't see a see what the kind of first one, Akosua. You bet all money in free school.
Omonye fiscal any money ya you best slow. You must be na President Mahama na buy no. Omo dey play and dey go sia. Nyame sha we play. Mate me da se pa won so betimi aba 0260196064 na 0260196065. I hear Sompa 106.5 FM Accra. Hello. Hello. Yes, mommy. Good morning, Akosua. Good morning, yo. Yo, Nana Madam Sumai Sompa, my intia one pay. Akosua, me go my back to my farm here. Na entia doctor, Mahmoud Bawumia, eja oba ene nkonkonkonko bi mu. Ghana for so omo chen. The best delegate say abana ye koto no. Number 3 kwa na mintia donwe bi ni Adia Safia Muhammad. Na Akosua, the best friend ya hotel maklo. On kana nuntu. Ono mu ye yi ne su party mu dada. Ya wo mu yi de wo MPP party ni mu no. NDC ya kaya saki wo mu party. NDC de ni NDC party ben tu aba na NDC da. Esu mi wo mu so anu masole. Tanka mu we wunti ndi we NDC da. The best party o eto on kana nuntu. Party koditi nya me kase nyesu nya wo tamaklo wo mo shaase atema tempo of what kind of free o man kata no o yi mu kure to party mu dada amfa na ye fra ye so le tadi ama no nto ne wo tamaklo kana no wo mo eka no wo mo kaso mo ko no mo nkwa ne ye fi party ne fofo no mo je se de ama mo ko ye ntuma mo wo akonten no ye mpeka ade no ade ba wo nya wa ye mo dai ana mo dina to otan ku wo no onye wo mo she me would the reason tell some of them to I go and the best me ba wo effect me two of for my strong warning the share and one part that he back to that after no I can't travel or back to call person after what trouble baby I didn't tell me no what's I find the top part I did some about free and then also share to the bathroom into our top part the gamma member well blank for land with you know make it on that school fees. Hey, you never get or you have to follow up and don't really true one about that. You can never try to check the answer that register. I know what I don't get a job now with the song for Lana. Maybe I also say free for Lana. Manama Medase, a 0260196064 and a 0260196065. Hello. Good morning. Good morning. Akosua. Yes. I'm able to come in. Yo, Eben, Memo Aquaba. Maybe also Minyaba. Mamintio. Let us say, here's my person, from Ghana, man. Chairman Joe, NDC, Syria collect and tested, and then the baby. The same coupon shaman. So, in sharing my people now, body bois, Syria collect and tested, and a coupon shaman. I can't another person. Or so in memo and the end limit. Minyaba, I asked him the area who my Ghana. In Tanibia, maybe so. Sanka MPP abane was so normal pada, and Sanka MPP gets Rakata money back, then this apart maybe. I know the Pacho, oh, Debbie, maybe me crowd make us say, no, the enemy in an amanya general say, sanitary pad, no, ya won't cla, baby won't crossing crassia. Na sanitary pad in Tikran and Mount Munya in Prewanin saying, oh, can I say, Nema men papa ntimin Toma, Nuntibema Castle better sanitary pad amana, no one dente initiative and found whether in this and as MPP, a bois, a be a walk crocasima, Obedrin sa water sanitary pad 10 cities, and 15 cities in air force, how be a work cross no 10 cities no, onya and or the Aquato sanitary pad, into your policy. I me top part sanitary pad, mammy, eh? Oto baby turn 17 cedi, baby turn 15 cedi. Me say me kodi bro na we kra me dit e homo turn 20 cedi. Nti yem say you want nipa do say na betime na bi atua. Na avoid the initiative baba. Nti ati ye ma police di animo, e ma ye ban sim bi a ye ka o radio so kra do kra won ti ase. Ebe wo de to asem so ma yenko. Nya ba ko so me bi sa wo. Bye. What is said, John Mama, and as education minister, will you be able to know my net? I will probably just scan up. If information, editor, I want to show you. Like I say, this time around, yes, I John Dam,
ye de be gum ye mu boy ma ho kwan ube kana ye baba check the record straight so what you say you say some of the headmasters and administrators almost talk almost unauthorized fee aba kan want to on share headmaster na administrator dia it never do so ba akọ na ba ko tia ona be so be tia catch headmaster ni say na administrator aban kan bi dia sai na show man pe ni do ma man so naka board na e wo ho no ye friend on dissolve no ye tia man Ghana ha na 2019 naka edi syllabus with the curriculum be by ya na ye see enko share ye ma for more than 4 years lesbianism ni agenda o kan isi e me ho ba sen ni everything na say reverend team for those who are there I intercept document bia na kaye we mama over why are we doing this ye person na ka tia here we in the NDC yes so LGBT so we schools so ma ko jo mo bread na mo ye we are ye say ye man peni do mama amamo ogun amamo ni koyi ye nkrofo bi won be so mo di anya sew that if ye sew take action amu hu se amu ntimi nzo mo bread di Ghana ye ya fadie ye be ko ye nti so ye nkotu obi fi tachi na ye be allow na ye be hwe meni me ma so da me ko letter be sen abrafo ni bi enya mo ko ase fi kase ye me bi omo ma ho kwan ene ama e di omo busu enya nti omo ti kase ye se ye ni ye nya wa eye ma ye so what that in what you are seeing in UK let me tell you Akosua don't mean show ba say there so ba nya 18 years don't mean you ban kanya me sen kan tense on kwa sorry nti omo ka chere se ni ye nya wo nya me no so ani so what that you the two about so sa nya ma free we so say you think me show man pani so wo tie ya na ma fe ye say naka board ye so gunu because every time you want to mean you release syllabus the curriculum no one time go all because of what LGBT yeah person never training what you mean Matebe mesu me da se pa yemo obi from Rahaya Sompa 106.5 FM Accra 0260196064 na 0260196065 and the DJ Martin Che. Hello. Yes. Nana Martin. Mami, meju so. Nana mani. Nana man oba kwa we obaya. Obaya we mami. Akwaba. We o. Nana ma yo sister na me dem yo. Me mami say me nana. Ai. Oya 30 years dia. Oya 30 years dia na nana. Ai. Ma baje. Obi a onya 30 bia yo nana. Obi a onya 30 bia yo nana. Ai, because me nana penyin onya 30. Wow. Obi a onya 30 bia yo nana. Wow. Nana. Ya ko phone share say the sikata wadi. Obi no be kasa say. Nana ma ka asem a, wuntimi ma nana ma nia wo pe o meka ma wo. Di obi aka no ka. Nia wo fi say nia wo ka be bia wo wo ba nwa be support na ayo de. Ono nana ma. Sanity pan na ye na hi. Etu wo fika nia wo se ye ma wa na wo support. Wo se nana wo ka say, obi wo ha ni ma me miss call be to. Le momi de nyamie no ba kan pa wo ba du so wa ye bra. Last we ni sanity pan sika ya. Na we here to any bema beside the be na bomo dia pay you my we need we no carry ya ka ba ne ye kwani say amano bu fini ne mani school fees ni won keso na ye sanity san kwani ni boy Akosua ma men come myself Matima mitiwa ai mukasa mu hwe you ya mu ba TV so mu kan mu hwe ye ni hwe ye kasa ben enyan kwala me fretru me de bia me ka se menya AKE tuni ba kwa ka sara se mu kasa mu hwe ya wo yonko no wan ye wo ban ka be tia ka se yi ye nye kasa pa a be kasa ti bia mu sia se de sikasa ye kasa radio universe 95% ti aduma ni enyumu pa Akosua mami no nya aba no a wo mo se ye be kire sa ni ma ni emedu school oh Akosua de bia Christopher die wudi ene yeso nyame me de mi kwani nyame na Akosua Quran no e di Christopher mo no so wo hwe mu pa dia we ye Allah we su ye Jesus what in some Muslims wo mo di mra no so wo mo di Yakobon mra no so che Christopher kan ka kiro Muna me ne papa ne ko wa gadi bu papa ye driver ni ya tika mu sa ye du baby na wo mu di ade e bebo me papa papa te ya me nyina e bebo nya da ne wo se che ka mo di firi nyame aso kete ja ho na wo ma si no de ko firi nyame wo mu di
formula to take Christopher the ano boy and what's for you. She said they have to be in me. And so a man, most of the kind Quran a people for the pay. Christopher was in a black, a Christopher, the challenge you. Some of them ran a woman can't be a young channel. About way by and also by 1 year. I thought from where Diana, and then to Muslim Cabia. And I thought again the ham was the Muslim kind of Cremo. And you know, my crown, I said, you woman. I thought for your friend, I mean, you see, yes, to craft him, my so about a young Cushiano. Move on, papa. Most say, I'm buying say, idea will buy. Some John is the idea will channel. One of my woman after that, I the attack of the before. Then what is so fast of much at your then we don't say about the winning media, so you can win you in the more must say about me. Now we are Christian in that to be in Romachewa. And what you do, my you, and your Christo, and your Muhammad, and your Bibia, young standing in the game of mine. Matemami. That you to flash off my area when I'm one kind of credit, more yummy to start their money. Of Aya, yeah, that's it. Yeah, that's it. Hello. Hello. Yes, a any money. What do we get? Edem. Afanko Baria. Thank you. Major. The mom of Bishop. I think of it. I'm Chabra Champo. And there on the 14th, I catch up in English. Now there's the BIA die. And you, you. Yamchana chacha madika kambo di wakasa papa brantini ili kasa mtamo besho ena Lord onzo ba for you organizer and what you with my yimano ona na bekuma maybe you go dile buja brada no onzo ba you organizer ena ajaka fia mahale ono so ba for let's say we organizer yo ya mika nyina ni se me ladika kantam agency so President Mama to me something. Now what we chat LGBTQ one. Me, look at the boy Shama and this. What do you mean, Kamuchina? What the idea? Sure, again, just cancel. Well, I can't tell you, what do you mean, Kamuchina? Yes, I can't have one year opposition down. I don't know if you would have said, what would you about a year? And yet, you're wrong. This was mutual than the NDC. And I can't see several times from America. School, what I would know. One was a new schooling. Or maybe we should call me, oh, the Cateramo. And I'm went to Danabo. And I'm up about morning and give you a moment who says, talk about what tell Mokana to the Coto wine. And then I'm looking at them. But I'm moving because the Cateramo wants to Nanado ne ba umia omo hamu omo che o manu e di ma ba ju be ni e o dia wona nam ade pa bi enu e koso so de ba bi enu je school na mu be gunu ma ba wa e jani bo be da se me fa nipa miensa na afa me de ofre na abawieye eye 0260196064 and 0260196065 ha eye Sompa 106.5 FM Accra. Hello. Me pa chomi ni abema be na mehia ni Sompa Akosua. Sompa Akosua we me mo akwa ba wo Ne je otumini aba ye na bokode adumo ye ntie wa no pay na nan kan pese me ba ho ba na di dia no penti pass ni me bi tuno na ka pese oba ha but we di dia no pay o dia break fast na pay dia na odi ye na ka wi am di obi dia ba ba ji ade obi dia ba ji haji ya ho Oheneyere de. Oh, I know pay. I am money life. Sompamo. Sompamo any life. Okay. Mate. Mami ntie wa dwinche. Yeah, ni de ba. Ano pay ni tie ni nsu. A wo frɛ. Eni na wo interview no. Reverend Intim Fojo. Me da hudi na mani aka ni nsu. Ya decide we go school. Enko school mpo na tetani. Ni esa dia ko school akwatire nkwala ya de. We ni ya upe na ubetumi ade. Ni to man pe ni atew. Ni pe minister atew hari na edusu. Enzo ye Muslim. That we o mutiri kura so ni hubia. Ni menimi ya o resign.
to nimi hu pa because wakata wa ya die tia Muslim always zanye ni menini ya o my Ghana enye so do mango mora enye so Muslims wo mu die Christians wo mu die nyen sem fata na ahemfu kura nyintu no otunfo we die yakoto kura wadamfo etulofo esa ade no na nanu mu kura chiri to extend the say amode ko kire enkwala 15 years 16 years ade wo school ini aba mo bi somra mate meda se memfa mienu na yenwie hello hello mini abe na mehia na no pai wo Sompa yi 5 p.m. ni atima kotia yo 5 p.m. na ho ye de patron no na patron na almost we boko na ese wo ho Obrempong na wode yi ubro nyade ma wo Obrempong de oh mati o ni aba o mamunsuru eye ho Obrempong na onfa ma wo patron mati yo 5 p.m. aminti o ni aba o se achede o Libya o nya achede na no se ono so on charge baba kuna mehia no de no so no wo chaade pa but obi anche na de da okay eno so ana menya be mo obi anje ntumi se me de no chiri mi ntini me twa ma obi aba be sema de o chiri okura staff esa wo ti chaade esa o chaade a ebie kwandi ma ke menya ba me nka se de ye ko ye man ni wo esanti be kwai ko obi a ye tro kono ya ye ko komo for empe manyi na ye no ye juma na ye no e kan ko na ye bo ma mi obi ana mi nti e kura ho me da be kwai nti mami fo mi de bia mi twema mi se wa de mi ma wo ska de bia mi ma wo ska de bia mi ma wo ska ba ko na mami ba ko fen bo fie ke ka ti bra sa de wu si ye ma ye no ye ni so e juma na wo ye no okache mi pense ye komu abelfo ti o komu abelfo ya bopo se mu ye be ma boka ma mo gani akomukro na mo ye wo ye ma ye nsi mini ya we ade a ye pese wo ye nse koto enchi boto baako mi ya be ti koto enchi boto baako fi kuma ti bra na be ke ma komu emre wa fu nyina obi enya di enchi ne pe wa bra obi adi bia etuma na mo ye no mu betumpon ni aba ni ma me bo se no so ko ton chin bo to baako ma mi no na odin chin no e bi yesu wo kromo no me chema kromo ni wure chema kromo fo everyone na ni aba na mi se no e no nyam se tiri ti le ko no ye nya ye tumi se ni ama asesa ni ama e dane sa ko pim se ye nya 2 years e di tiri kromo no but to men ne ma mi no ni menya be kusu fra won ni wo e tin ko me tumi se ni wo bo nya ni ama bi kakra nti lipa de o wa na chaade e ba wa ko e kese de bia no bi me so wo chaade me da se fa me da se pi me fa di o chat to hello me yaba yes na wa po mo nyame adumo na wonso so nyame adum ye fra me aban a me kase fe achama zi o aban ashaman emi se Christmas atari amu ye college ye ba ho ma o tere ma ye ti to tese yo de nyame ase nyame enso tam why amen pa na pota we kurpati emi se atari ha ma ba be se mo ye ekie for Ghana for so na ye ni a papa mi bo ma ba so na mi tia eye mi boss na bua ana Greek minister e papa erikopoku emi se Ghana ni bia o share jumatia papa we ji wa Greek sector wa enye wan se that ya Ghana for betina to power ba be ye mapeli be o bia mi tia ni MPP for ye pese ye mamu tia se emi se popo bribina atimu 1.7 million votes na Ghana for two abatia mu no
emi se moni nyamba mu so President Mama o nyami subni o Mr. President Mama o president ya Daniel we untimi mpa be polipolo the picture eta any President Mama se wama eye parliamentarians to area where omun ko sanko bobo unse omu di pa ende obetan Mr. Mibwa Tari kolom bien wa endi tabayi ebele pokwata ebele nadin se odisa enyematan en baba bewrem it is a mu party ni na edita no mu credibility na wose mu kwatrati na mu tin party ni na egu no enmonya po e wa MP a omu tu party ti puta ni mu tie po e wa party mu nta po pa mo bi party it mu trati na mu system nyama ye ebu po agana po tu abekita mu no ebu po no nyam free gana po mu de and the President Mama ba me papa ba and now you can say yes the bank the dollar rate the dollar income the poor price every above from about the group sister every before multinational sinamu participle matebeme ma mutu to aba about 1.7 million na mutu de na mutu chagana pasu Mate, Nyamenka wonso medasi pa ye afrefo no ye de abawie na sade ye di kan say next level promotion ye ne ye tiefo de mo amutie ye no ye pese ye ne mokọ nakra na se wo ye obi a wo sisu obi anche wade da obi wa wo chaade pa but obi anche wade da momodi ansa wo be test ya maye wo 053 188 6216 I hope say mecha number no. 053 188 6216. 053 188 6216. Testify brain oba pa mi hu say enkrofo ye de number ni tuja na bi ma sha se friend because say no wo nkasa e de report na wonya ye na ababi kura na ama me ra hu yo asa mo ni kura tata ni su anope asa mi amani asa mi ade na ama ni su atawa anope sa da bi a obeya do ye obebo ani pa bi ya na nso eya na omu ne de omu konya baabi esiwi a na omu ayi uboni aye papa ne se bro nya kola no wo hyedem na wo hwe senka obi kura be no aduane waka se bi age plate ba kokola mpo ana atre ba kokola mpo fa kan wano ana se bi age 100 cedis kola ado ye panyini ana o se wanyini kakra wo headmaster wa kire nkola piade wa hwe nkofo pi it will call retirement we shall call retirement and number no wa hase no munti na me se wasi wacheche ne run opay na ohyedam uti ni so but won semu a waka no wacheche ne re enti no pesa wo kan kura nhesem e de kire nti maka kire ne se e kire no ne bekasa ne number no e wa hase no na mame Pfizer se papa bi nso frefre ase wase ebusunya boni bi aya be free mo de osun agumi so obi anche made da na se enka won fa na yi ne mfa se WhatsApp yo mame WhatsApp phone yi kura mpo e ba ye kura me pe obi ama na to bi a nimpo unti no yam ibia ne kuta no bi ne kita no na osu na mintimi me mpesa me so because we have when you embrace me dia ibia me katse no Pfizer wo do me wo se Sompa so what the number ma wo hase no Pfizer so wo do me on the test ye wo se watie Sompa since aye baye oda so tia no pa bia no wotie eno nti no achede no so obi nche no hweda into ono so aye krado na miss calls ne de owo be 2000 messages and I'll say good morning, my name is Philip from Spinter. So I say please, I bet you all my friends and family think I'm okay. So I've never received any gift from anyone unless I worked for it. Please pray for me, and I need a helper too. God help me. Asemwa. Kolaba. Etrebi ya wonam ho anko. Obi anim say we okay. Obi adwen say and especially we say ye free and was na be free. Also per life panty no dressing. Obi ama na de da ba o reduce no dressing ne de. Omo hu say enti
Obrempong, to be honest with you, I didn't touch ya kuma pa. You be make sure say you bet me. Yeah. Yes, me you Sompa crab chew bibi. Ketwa ye de bomb pie the point of contact say. Dear omo dear ya, omo dear ya, omo cha dear. Na obi da. Or cha dear. I was say what to school uniforms, what to books, what shankophobia to your school fees paying. Now so be an chen 1 city. Oh, and even thank you, Colano. Be an Wajivia no atona adwenem. Obrempong ye pm nti sa mo be ma ye ra ho no pay. Wo be ma Sompa. Nti wo de akire ne be ye ho adwuma. Aye ho adwuma. Eni enija, eni enija. No aya were ho. Because obi hia o se ne tada ma me se me pe life yi. Tada obi hia na ma hwehwe atu se ya. Eso na kapre nu go. Bi o ha na empty. Private school teacher or sanyim. Colano de obey or nyaka crebi or the moment sono. Now what you woman you'll be in private school teacher was sanyim. Private school teacher was one munisika cry. Private school no cry and so nyet de work room. Yeah, bet you will be na me agina so de be kwan. Mama, ya de mo so be bompa ye gusu. Se nya me news na ombi achede kwan. Bebre e ma sankrofoni. Mama ni enyina so na ye nche nkwada no so ade. Ye mfa yam vita nche nkwada no. Ye mfa yam vita nche nkwada no. Ba ne se ya akwada bia wa che ne yam. Na so de wo beton. Mama ni nyina ya achede. Ya vita wo beton. Mama mi bie kwan no se ekura ya achede. Na no me birthday prophet Dr. Kofi Odrodnensa to me so ha. E bompa ye gu me so. Achede bia ansan de ma. Mpa body obi de ma wa ya achede kesi. Me kire wo kwan no. Na wa ma enye se aba akoto kwahwe okwa ma akwada no. Nkoso no. Ni awomoda da ni ama na akoye te se yam vita ni bi no. Oto de ma akwada no wa oto kwahwe okọ. Na no oka ode me duru ha memo aka ache oka Lester yi bi na me hwehwe wo. Osi ebu ha ne se na yete se 1 nkomi wase 2 njempre e wase 3 obi o ha se be wadi sofi anu wadi kwawre ne se ase ye yam vita we bi so ala tumirika ko provision store na wo junction ne so ho no ana se supermarket ho okwa aso pe yam vita o kan yam vita untinye o kan yam vita untinye ni awde ma akoda busumi nsia de kro no a waye exclusive breastfeeding e de ma akoda na ode aduane ka do fusuo ne ho de ma no ma na nya yam vita correct one pa we no ukopie WHO a baby a Dr. Tedros mo wono mo de stamp wasi so ana me amini aba Anita Kufuor mo wo FD ho wo so de stamp wasi so wo Ghana ha se we no se wo de ma akoda 16 essential vitamins and minerals na ewo mu no eboa ma akoda ne no mpemu ye de se calcium wom zinc ne iron enya iron ne de to ne ma ne bi iron na ye nua ne nduro no ni nyina bi wo mu a eboa ma akoda no wo mu ye de etimi konkan pa opa eburo de ana opa emo ana hwiti ni nyina wo de ma akoda no a na neje wonyi se eburum na bibia tumi ayefa yam vita enkoda aduane papa pe bi ma akoda no na enkoyie afi na medrum mpanimfo no so we no me cha ne se tofe me chan kwada na ma champani pani ne na akoye ukwada onya break u fasting no pe bowura haji aho na akoye ne ntentempa haji aho sesi akwa pe breakfast a o de free haji bia na wonya nuyen ya obeye fasting yi bi ko haji aho sesi a wo hacho atomic kwan ne so no a ba bia transition fi no ahom wo no ansa na se bia ofri atomic kwan no na wo ba kwa benya ho no a before ho bedu transition ho no ansa kra na obetra nsuo no a bridge no ho no oh ni benkum so wo no baby a washing bay ni wo no e hajia no enim wo no ano hajia ho no awura ho bia pese wo tena sena didi nso afa washing bay na chi go sei na ko wura ho e na wo ba wanim kra bia no watwa watra bridge no ye no se ansa na metra bridge no e won nyirai wunya tra bridge no a ni fa so ho no a e kwan na DVL signboard kese ni si wo na wotimi fa ho ko DVL foforo ho no wura ho unya bus adichi no a be se 20 meters away e woni fa so hokro na ubehu se hajia wobutu ho ura ho wonyira ikra uduru ho a aduane bia wo pe memmo aduane de no akasa manka wo de mesi miti na no me ye se me kwa kope bi na mabbo mitirim se me koi me kwa we na me kodi me duru ho na adwene sesa na me se ma me pewe ozo obi ho bra na menyema wo e ho na wo ye ne correct enti hajia de gisa wanka wo be ye ne kama pa de ama e bia na wo nteme nko
unya yanka o surprise wo dofo bi eya chaade ni aye kan nyina wo so che obi ade na obi nso nche wade enti se wo so pese o che obi ade ato haje aduane fa efa che why na numbers na obetimi dia delivery no 0246 359 921 0246 359 921 and 0594 797215 0594 797215 and 0535 484 392 0535 484 392 na fe one hajia abonkomo aduane papa nyina afie no eye hajia special local foods kona kodidi na nya hoden na ensu papa nyina afie ensu ye Casaloma Ventures Casa Mineral Water ya wodi abedwaman so na achede ho asem Obrempong ye ken se obi ho ka me pa cho kokoche ne nsu okay ai se uhu se obi eba beye bedwam dwumedie bi ti sa wadegye oba beto ne bedin afahye bi ba ekuo bi wonu ba beye nhyiamudie bi ana sense afonsa pa cho se wo ya sorry ba enye sika nko na ye de koba afode eto da bi ato Casa Mineral Water wodi afa koma asofo ana sempanyifo ne se omonye se asole baby ba na se hoho bi ba wonum enfansom no onyankopon be hira wo pa eyensu a ya abodwo nso ensuo ya afi ne kekawa bi anim ensuo ya wonum a wonte pampa boni bia wo akire ensuo ne bi wo ho a wodi gu wanum ase nwuno sa achili o senchili obehu se wote pampa bi wo akire me patcho enye Casa Mineral Water no na ukope CASA Casa Mineral Water na wonso obodi ni mu nyina da ya dehydration take place in taso honam mu twintwa me so pese honam toso e de se maame Akosua Aboagye o kala timi ye fefefe e te se wono a wahu me pa cho we nya modie ni bia ai we nya modie ni bia okko bi wa hu se ye okko se white o se ye you se ye di sudi ni ye di nsu awo nya modie ni bia enya nku na mode poni bia we nya kala ni bia eye Casa Mineral Water no pa bia otimu se anytime bia no obobobi ohun ni nyina bema owede no ne woni padua ni mu no bibia timi akoye mpacho Casaloma Ventures na kira kwan no Obaka Hospital na chi wa wo Taifa Accra ha se nom obetimi ene na to kese wa ahomabofo yi so 0206 469 430 0206 469 430 and 0303 965 780 0303 965 780 Uyo obi a woto anom de anase woto drinks a na wonso akope bi akira kwan woni ne kokasa obehwe na watimi aboa ye wo dispensers no wadwumayefo munkope bi sanso e na bottle ones na kese adantamo ne nketoa e na sachet one nso no ebuso e wo ye didi ye nom edani aye nantin from aboni wura ye mu idie na yade ebeba se ye 3D yade ni bi na aba bekekere wo de amepacho ye time herbal mixture ye TIME eto de bia widie masa wote shoe wo mu eto da bi nso so atimu se ehwe wo mu pa so na awo edu widie ni mu ohunam nyina ye oboho hunam nyina ye obasabasa bi ni titru de waposo ti ya wankasa wom wo sori anu wakampa so time ba mixture ene ye kanfo de ama wo sane amani nyina da ai eto betimi atwa ama wonso bibia timi akoye nu achi no wo ye obi a wo ye bema ojonso a wunya ehaw kakra wo mu obedwonso awe na sufita bi frechire ba wojonso ana wo chem wojonso ana mu apai mienu wojonso ase bia sa akemu so wote ne sese wajonso awe nso no na wote se bia akemu ema ne mema eduro no me pacho betimi abi stew meal system na general wa bi eduro woni padua na kwa nyina da no time ba me sha ne capsules no enya ho emfaso nti bomodin a na fo woni kire mu e wo pharmaceutical shops anasa herbal shops bia mu na kwaje wo de TIME time eba center for enede enupai aba Dr. Tafri Japan bo bema say yen kan cho se friend se sia bia opese to bi ton opese bia wuchi enchechiremu esimi de yase a 0244 417 669 0244 417 669 na watimi ajoso yo Oheneyere ene endpoint homeopathy clinic Dr. Dubuatin so chiachia ye nyina yesi afufufum obi apempom den yempe yare bia okwana technologist lab technologist o masho kama na ye chow 4D ultra scan ebi na no so aye fine enti ma wo mu hawo
how atete na den na difo atrofo mami fa enchini nsuo nware wo mami nyi wa moto mu nyi awo baako si nko dware mpoano e de wo yire sra nkrofo na amoto mu nyi nsu ye yi de pawo we nyina na so ade no desperation yes desperate people omu eye damn things eya na nya omo a o paade no nkrofo obo wakutia o ma me ma pressure papa ma pressure na nanom onsenom no kumafo bebre to the bra endpoint ne ma wo ma me unim na anu am call voter region okobe de o se me na me kusua de abaya akoso me kusua de ba ya akọ nti na anu memenda no kra no ne me kusua ya na ye yusu wo ya akọ memenda ye twa mu ye na medru baabi a na ye bu obi sudwetire se ye ma no up to the end of this month se wa anyemu a awade no ombegu no nam so onko endpoint Obrempong to endpoint no so na e chia ECG fo bi abaka de we are the number not to dia number no kra wo ho ma me na Dr. Dubuatin ene Dr. Kwatin wo mo no man kwatenten eraimu kama Dr. Dubuatin ene Dr. Kwatin wo mo ka bomu na mama won kwatenten nti tenten aka bom na ye tenten me pacho fo ne chemo endpoint we ye nkwa agina ne yebua efiri wutiri nua no kosi wo bowra no wo hawo bi eho bia no ba bia e betwa aba ahwe ano na hwa ye end eye endpoint homeopathy clinic na ye no ye mfa duro bia keke e na ye no so nya bi wabonten e na nkrofo de daada akra bi we free endpoint ho da bi ye mpesa obi abefrafra ye nuru no a wo besese no de amayen into ba endpoint a ye hwehwe oni padua no mu fiti trinua no kosi ubowra no na fei ye de eho aduru no e de aka ye nam homeopathy kwan so nia ohema lizi wate UK abrochima mu Birmingham Palace ho na wode ye adwuma wonyini che ya Prince Charles ba ye wo to aso no ye ya dawroma ene ye ma ne hu homeopathy kwan ene ye ne aboa ama ohema lizi timi tena ase ya nyini che ya Prince Charles to aso no ye se bra na beje saa enkwatenten ne bi oba ye ho a asem ani ho enkran ha Sprinters Road Shell signboard ehwo ne yebutuo Kumasi nso kro no mabo hia ehwo ne yebutuo ye numbers na ye taw ye nka na kese 0244 867 068 San one no 0244 867 068 and 0274 234 321 0274 234 321 Ofra doctor wono no enya afi na me personal assistant na peke ye there be ono a no afa no wabonkomo endpoint homeopathy clinic udu ho abeka say I'm free your customer service line also fatudwa so bi person be advert obi person oni edidwa obi nti bibia sia na ebia we taxi driver trotro driver wo shop na wo twam na so nipa na de ato ho a ya na wo twa na send their brain WhatsApp so Obrempong kan no ya fan twato 0531 88 na wan kan wan kire mu ansa na wo ka number ma me di kan bo number no ma me bia na no na me kan ma me comfort jebi ose number ya ye bo ne 10 inti pesa me aha wase ka kire Akosua so nya no de bisa Akosua la no send message na ma no etu de di kanje adwuma ye ode o mame eja akwa papa na nyuma se enu ana me dididie ya wa ye fine so ai se don him na me de me ho abo no ono no additives eye natural tu do ho bonu natural things no bia ka why fine why come nyame nhira o mama nyame nhira o mama why come papa ai se chiro ne se baby am ko nko asom no mommon paye mo man no o man ni di ya musumbe di ti da bia mbom paye sa Akosua nye nhira na so ne bi ai nya ka okra bi ko skin kra no nyame tia ai ka ba ni ade ewura di Akosua mehwe ye ma obia so nte se waware enna ka mbeka no abusia fo ma ware besere mo a me ready Akosua me last born crowd kwesi well last born I say so na last bibia betimi esi me pese me de 3 ka ho kana kind ko kana yenko e fa number ne metiefo 053 188 6216 wosu sisu obi anche wade da fafaso fafaso obetimi aye no voice note mo
ubetimi aye ne SMS ubetimi aye ne WhatsApp message ankasa ubetimi de afa Telegram opekra ofre de ya na ebi na time ye ntimi amfa nti de fabra na ye nya number no na ye ne won kasa oye trotro driver oye taxi driver o shop owner say hairdresser for salon for ene bia provision store for we so bedu to say mami owo ye boutique ye nim he ye nche he ono kwa de say kwa de yemfa sompa dome annex no yemfa ma no nti anti-may sompa dome annex nanim so te pa wono de obedu o me say jama we ne ade chim no jama watu enti akaho wa gulu onpeso bia besesa no enti eda ho a wono sa no te wuduru ho sei na wa biem sa no na watwa video no na da ho no aya no aseda ne bonkomo na wu na obi sende mbako em se okopamade ma me na opamade ne tie so mpapa enti wote wono se wonim se o video no no ofa ne tin simple kra ofa ne number kan no sende de ma no edam se sa also enam obi so am ya che obi ade very well enti drivers ni bi kra send the aba enti the driver ni say ya wo drive wi the patron yi phone ma wo bi a wo tenchen na wono nyema me serew ye serew a we dem patron o drive fa phone ne mabra na wo te wonchen no na wonyema ena o pese o bebo wadwaton di anza ha na dodo na atie da bia me kan radio na emie no pe sompa ne wo mo aka no enti de me patron ko mo aka no yenso de sompa ne brew ene brew ene mu akatuapa na tiefo na ye adanse wo musa akatuapa no nsa beka enti de ni apese obo ho dawuru announcement na apese wo ye no retreat na mo ko na apese nipa bebre ba bi sofo me pa cha obra ha interview na apese wo ye no ni amanfo bete no hwe amanfo 6 o'clock anopa amanfo bebre nya interviews so na ho crowd say ye na interview jo kra ye hu interview won kasa radio bia so akasa ha o fa wo de ne ma ha no bia metie 053 188 6216 mi si subio 053 188 6216 bia na yedwumade bi kura ye di na so wani pese oboya baso frɛ fafa so obi a wani gye ne ho pa e bi nso ana ye bibia enkoye bi na pese wo tenetene yen ɛno nso akwanya no wo ho fafa so sabi kwasia na nsesa na adwene yen yesesa ya adwene ntitu yefo ye befa sane yen yetu nkrofo no ntutu yefo bi ye befa ye dase Obrempong na wo be break you fast na tambe mama ene de niema nkoye ntine boba bi atofa ene ya na obaji gobe ska nyame nhira god yo de beto gobe nyame nhira we de wo kwa ye nya wie hade ya ne wie an medi wachi nyesa bia na wrefi aba eti for hade ye de mama wo mo de bia ba ye so ha boboso ne enko ye Facebook no wo mo se yankenkan ya na okay Facebook akua mo aboate yo be wo ho na na akua mo aboate say the NDC is simply playing with the minds of Ghanaians with the introduction of LGBTQI+ into our curriculum. No wonder they are silent on the LGBTQ. Especially greetings. I'm coming to Nkesi John Boadu, national incoming national chairman, and Dr. Mahmoud Bawumia. Ne di odi abanon. Na hana Jimadu na Jisku. Wase apam se wan yisu handkerchief a wentimi nsa. Ne message ne wa ha. Rahim Rankin say great morning to you all. Na wase wo hweyen live. Na say Madam Akosua, you are so exceptional. The message or the abanon. Mensa Saba, our North Central, so say Professor Frimpong Boateng, or say Shannon, so say you cannot claim membership of an association whilst you continuously preaching negative narratives about it. Or say now you're there and you're crying to be jay. Teacher Constitution we are more say. Was say NPP is a national party and we have leaders. If you think you cannot obey the constitution of the party, please leave. Form your own party. Ne dia or dia ban. Comment circular 2. One also say 17 days ago. Na Dr. Mahmoud Bawumia waje akunyano. Na watena so say NPP. Wamo flag bearer. Ose nchaka se enkoma Haji Asafia Mohammed. Ne dia ya or dia ban. Pedro Madina Cruz. Wasi wotie yen live inside Indianapolis. Kumasi Tano so Kesben Junction. Baby amoga atoto poko no. Ehwa edu gusu jina wanane ne ho. Jeremiah Simpson wasi sompa akra no kre. Sompa to the whole we say. Was say yaba. Dorado say
good show, great team, fabulous radio station. Ne de ya wode aba eno no. Keke Wakasua. Obrempong so Obrempong looking good. That and one kind hono. Ade Dora de abesho so Obrempong looking good. Mama na mpese wo ka hono mama. Na esa na mi ti adenden. Me a me kan ya na. So de ebraso de. Intimidation so de asoso mama. Na keke Edifree Kaso American Town, Kenke House, aka Hawaba. Was say President Mahama or scam to Ghanaians when it comes to when he was in opposition, he made noise of President Akufo-Addo to do state of emergency. Now you are president, do it for us now. Kudos to Ajunkesi Ejombodu, incoming NPP national chairman. Mame, yem fancy. Inti DC, inti Oheneyere was me chato na yen sorry jumedi ni so. Obi Akosua ntie Sompa. Na wonya ketuapa. Ya radio station yaba. Enti no team to 106.5 FM. Won sabe kan yen na won so enipa no wanya wo mu chefa ye chia wo bia ma. That's Obrempong was me chato. Mame, na yen chia tiefuo nyina. Wo mo na ama Sompa ye Sompa. Nokre. Na yen chia wiase. Etiefuo gye yom de ye ma wiase. Ena wiase gye yen tu mu ne yeso mu wiase Sompa. Wo mada woromanti. Ye chia wo mu nyina na 5 pm. Me so de abetemenka. Na kantamanto abusua no nso. Still, megusu adam ase. Se ne amaye yen no. Nyame nhyira mo pa na wo bibia wotie Sompa any potential listeners and am kwan so ba no nyame ni kan nhyira mo kransa na maba masaba yeda ase yeda yetiefo ase Obrempong na kwaku ampoma Oheneyere Abrempong na ote ne nka aha ene yedi dwumadie ni sie ye sorry su ye bebo mo dwum kakra na ebono ndua na afei yede second service no Prophet Dr. Kofi Oduro ni sia ne dom na omonso ede omo message na aba beto aso premo to ede prem to breka se ebo bebremo ye bi prem to breka se ebo amobrasem ye obi asem na eno nso gigim na edem ye bi amobrasem ye obi asem wa na for God and country Professor Kobla Abochi ono nso social political show no de aba owi ya 5:30 ye kase ebo na sha se 5:30 Monday to Friday ye fene hot bite na ye the hot bite kase ebo no aba hot bite wi ya na fe Prophet Mango Day at the third service dwumadi na beto aso ebo no nko na sidan so e dia banti aligning up programs akodo amfa so bebre ewo mu etikoso atie Sompa 106.5 FM akra from me die nyame ye hira no Akosua Aboagye betimi afemi Akosua nhira nyame ya domo yebesan ahia koso atie Sompa 106.5 FM akra na ye no nkɔ na akra na ye number no se de 2 dwa na se wo ho obi nche wade da Sompa ye pese ye che wade